أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوشکو بران عزیز اف درس ما 15 هيا جي كتاب منبهات ابن حجر عسقلاني. نوع كتاب تام چيا منبهات على الاستعداد ليوم المعاد. نوع مؤلف و تام چيا شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني المصري الشافعية. نوع مشهور ابن حجر. خوشکو بران عزیز هکا هون و درس ما فایده دار ببینی هون حزج بکی هیویامش هوا اوا هون ببی آبونه قنال ما و هون توصیل ین درو دور خواه بکی دا وکو استفاده انسان بهتر جوی علم خوده و جوا اشتغالین و پیوست بحی ببه جدر مويت أم جدر مويتي دست ببكي وعن بعض الحكماء عقل مندك هوتا نقل كرن أنه قال عقل منده هو لقوتيا الزهد 5 خصال. زهد 5 خصلة. زهد يعني زاهدي يعني تقواتي 5 خصلة: الثقة بالله والتبرع عن الخلق والإخلاص في العمل واحتمال الظلم والقناعة بما في اليد. اولهی آنینا بخوده الثقة بالله یعنی اولهی مال خوده به اولهی مال خوده به مو بجه خوده چه بکل در حق مدا خیره و چه امر مبکه خیره من عمر چه بکش مرا فایده یا مو تام پشت خواب خوده گیره بده مو اولهی مال خدای ما باد خدای ما رب ما به و تبرع عن الخلق مو خوش مخلوقا بخوا بکشینه مخلوقاش عبادا بخوا بکشینه هوش نقب خو انسان هبه هوش خو نقب خو انسان هبه والإخلاص في العمل صميمية العمل دا إخلاص يعني صرف بو خوده عمل بك كريار خوا وعمل خوا طاعت خوا صرف بو خوده بك تشتو بك صرف بو رضا رب العالمين بك نجبو تشتك ده واحتمال الظلم يعني تحمل سر أزيات انسانا يعني وقتی که انسان اذیت داره نحقی لیکرن اذیت دانه صبر سر بکه تا به معنی صبر نه او کو همه قبیل بکه نوع قبیل بکه پشکه تحمل بکه و تشتاش دستا و به بکه دا کوش سرخوراکه لویده اکش دستا و نهاد صبر سر بکه احتمال الاذى ولی امر نه احتمال الظلم و حش کنم بيجي احتمال الاذى تحمل سر اذیت و انسان بکه انسان اذیت جبدنه تحمل بکه صبر بکه حلیم به والقناعة بما في اليد قناعت بین تشتا دست ویدا که چه خوده که به نصیبه وی چه دست ویدا هبه چه امکان نو هبه قناعت خبس بینب و یعنی نه چاو برچی به نه حریص به نه کلبوی به اف هرچه خاصلت ها اف زهد جوا عبارتش جوا هر پنج خصلت ها. وعن بعض العباد أنه قال في المناجاة عابدك يعني أو يكون خدوي عبارة خده عابدك عباد جمع عابده يعني أو كسي عابد أو كسي خدوي عبارة خده بجو شيء شوا هات نقل كلام قوتيها في المناجاة يعني الدعاء خدا دعایش را به خوا خواسته دعای کریا الو دعا خدا هولی گوتیا الهی طول الامل غرني وحب الدنيا أهلكني والشيطان أضلني والنفس الأمارة بالسوء عن الحق منعتني وقرين السوء على المعصية أعانني فأغثني يا غياث المستغيثين. قلت يا إلهي يا ربي طول الأمل غرني. طول امل چه؟ یعنی düşünce فکارا نمرنه ولی از بیش مزه یعنی عمل خواه دور آوتن عمل بیجه یعنی از هفت سال بمینم سر حیات بجیمه و هفت عمر مهیا ولی مو عمل خواه کور برده دور برده یعنی مو مرنه نه بیرا خواه هش وکی مول دنیا دا ابدی و دائمی شورت بجن طول الامل عمل درش از غراندما از خواباندما و حب دنیا اهلکنی محبت دنیا از برمه هلاکه
یعنی حج کردن دنیای از برما هلاکه و شیطان و اضلنی شیطان اش ریخست ما شیطان اش ریخست ما اشاش کرما و نفس الاماره بالسوء عن الحق منعتنی او نفسا گلک امر ماده که بال نقنجه با هایدان ماده که بال نقنجه با سوق مات بال نقنجه با بال خرابیه با او نفس من اماره نفس من ظالم یا امر مت که بال نقنجه با از منع کرمش حقیه از دور اخزمش حقیه بیا مانع نقب منو حقیه دا و قرین السوء على المعصیت اعاننی حوال نقنج دوست خراب حوال نقنج اهریکاریو میکریا سر گناه ها اهریکاریو میکریا سر گناه ها یعنی پشت یعنی تشویق میکنه هایدان میکریا اهریکاریو میکریا سر تشتا گناه نخوا فاغثنی یا غیاث المستغیثین ای مددگر مدد خواستا او ای مددگر مددکار و کسی کو امداد جید خوازن ای مددکر مستغیث او کو امداد جید خوازن ای اهری کار و تم خلاص بکن دوارا امداد ما ببازه امداد ما خلاص بکش و دجمنن هم فإن لم ترحمني هكذا رحمل منك فمن ذا الذي يرحمني غيرك جلاش غيرتا كي رحمل مبك اگر ترحمل منك جلاش خينتا كي رحمل مبك قال النبي عليه السلام پیغمبر عليه الصلاة والسلام هولي قوتيا اوجو قيفك ديا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي قوتيا على أمتي سيأتي على أمتي زمان يحبون الخمسة وينسون الخمسة زمانك ولی سر امتا مدابه یه 5 تا بکن یه 5 تا جبیر بکن وقتی که زمانك ولی سر امتا مدابه یه 5 تا بکن یه 5 تا جبیر بکن چه تشتن او يحبون الدنيا وينسون الآخرة یه حج دنیا بکنه یه آخرت خوش بیر بکن و يحبون الحياة یه حج جیانه بکن حیات بکن و ینسون الموت یه مرنش بیر بکن و یحبون القصور یه حش قصرا و سرای و قصرا خانیان خوش بکن و ینسون القبور یه قبر خوش بیر بکن یه تربه قبر خوش بیر بکن نه بجمع روش که بچی بمری بچی و قبره دا یعنی هوش قبرین یه نامینن و یحبون المال و ینسون الحساب یه حش مال دنیا بکن یه حساب يعني حساب وي ماله جبير بكن ويحبون الخلق وينسون الخالق يحش خلق بكن حش مخلوق بكن حش انسان بكن حش تشت مخلوق تشت خدا خلق كري حش وبكن يه خالق آفرینر بكون رب العالمين خالقه يه ويش بير بكن يحش خلق بكن يه خالق جبير بكن وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله في المناجات يحيى كل معاذ الرازي المناجات خدا این دعایی که خدا رحمه الله هولی گفت که الهی لا يطيب الليل الا بمناجاتك ولا يطيب النهار الا بطاعتك ولا تطيب الدنيا الا بذكرك ولا تطيب الاخره الا بعفوك ولا تطيب الجنه الا برؤيتك گفت الهی یا ربی شف خوشنابه انجق مناجات تا یعنی شف انجق مناجات تا خوش به مناجات چیه یعنی طاعت و دعا اشتب خازمه و از از یعنی دعای تضرع و دعای اشترا بکمه یعنی دعاش تب خازمه مناجات تب بکمه شف انجق و خوشه یعنی شبا از تعداد دعا بکم او شف و طام دبه و خوش دبه ولا يطيب النهار الا بطاعتك روجي انجق بطاعتك خوش دبه ولا يطيب النهار روج خوش نابه إن انجق بطاعتك ولا تطيب الدنيا الا بذكرك دنياجي خوش نابه طام نابه الا بذكرته انجق بذكرته مو ذكرته بكلمة دنيا بوي خوشة ولا تطيب الآخرة آخرت جي خوشنابه إلا بعفوك انجق بعفو كرناتا وبخشاندناتا ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جنات جي خوشنابه انجق ديتنا جمالاتا
انجق بديتنا تا مو جمالتا ببين جنته دا او طامد د جنته او جنته خوش دیکه. باب السداسی اف بشا ها بشا تشتن شش و شش، یعنی اف جاش بیاوه تشتن پنج و پنج بین، اف جی باب یعنی بشا تشتن شش و شش، یعنی یه سداسی. قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا گوتیا ستة اشیاء هن غریبة في ستة مواضع، شش تشتنا شش درادا غریبن، شش تشتنا شش درادا غریبن. المسجد غریب فيما بين قوم لا يصلون، مزيافت مسجد مزيافت غریبه نوف قومك دا نمشکر نوف قومك نمشکر دا نوچن مزيافته نوچن جماعته نوف قومك وليدا مزيافت غريبا مزيافت غريبة أميجي مزيافتك محلة كده با وجا أهله محلة نمشکر به نمجنكر به ونچن مزيافته نچن جماعته أو مزيافت غريبا نوفودا. والمصحف غريب في منزل قوم لا يقرؤون فيه، مصحف يعني قرآن جي المالك ولي دابا مصحف جي غريبا مالا كاسن كو وناخوينن دا، المالك ولي دا مالك ولي دا قرآن مصحف وجا وناخوينن، يعني روی وناكن و پره وناكن روی ونانرن المالك ولي دا او قرآن جي او مصحف جي غريبا. والقرآن غريب في جوف الفاسق، قرآن خريبة القلب كسي ذهن كسي فاسق دا، كسي گناهکار هاش خودتنا وجا قرآن جبر کری، قرآن عقل ويدا المجي ويدا لبله او خا فاسق او خا اهل گناه وجا او قرآن المجي ويدا الذكر ويدا قلب ويدا او قرآن جي خريبة. والمرأة المسلمة الصالحة غريبة في يد رجل ظالم سيء الخلق، جنك مسلمانة صالحة، جنك مسلمانة صالحة خريبة كده خريبة في يد رجل ظالم سيء الخلق، بالمهرة بن دسته زلامك ظالم و أخلاق سزدا، البن دسته بالمهرة زلامك ظالم و أخلاقي نخوش دا، أو جنك جي أو جنكا مسلمان صالحة أو جي خريبة. والرجل المسلم الصالح زلامه ميري مسلمان الصالح جي غريب في يد امرأة ردية سيئة الخلق، الدست جنك نباش دا و اخلاق و نخوش دا، دست جنك نقنج و اخلاق و نخوش دا مير او مير ولجي او مير مسلمان الصالح جي خريبا. والعالم غريب بين قوم لا يسمعون إليه، عالم جي خريبا نوف انسانن گوه خوا نادنه، يعني عالمه لبله او انسانن دوراوي گوه خوا نادنوي او عالم جي خريبا نوف غادا. ثم قال النبي عليه السلام بشتنجي پیغمبر خدا عليه السلام هولي قال إن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة نظر الرحمة، رب العالمين الفاكسن هنان رجا قيامته بنظر الرحمة بجوف الرحمة جوف الرحمة الفاكسا نانر فاكسن كو و مخلوقات تشتن خريب تلن خريب خدل روی و نانر بنظر جوف رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام گوتیا ستة لعنتهم ولعن الله تعالى، شش تشتنا مجي لعنت لو آنيا خدا تعالى جي لعنت لو آنيا، من لعنت لو آنيا خدا جي لعنت لو آنيا. وكل نبي مجاب الدعوة دعواتي شقا پیغمبرن کو دعا مقبول اواجي و پیغمبر جي لعنت لآنينا، شش تشتنا من لعنت و آنیا خود جي لعنت و آنیا چقا پیغمبر کو مجاب الدعوة مجاب الدعوات دعا مقبول اواج حمي لعنت لآنينا. الزائد في كتاب الله تعالى اوين کو تشتال كتاب خوده زيده ديكنا، تشتال قرآن زيده ديكنا، تشتال قرآن نگوتي بيجي قرآن هو گوتيا، يعني تشت قرآن دات هنا بيجي قرآن هو گوتيا خوده منو خدای مو و پیغمبرنده همیا لعنت لو آنینا
الزائد في كتاب الله تعالى والمكذب بقدر الله تعالى او يكون تكذيب قدر ديكنا تكذيب قدر خدا ديكنا يعني قدر قبيل ناكن والمتسلط بالجبروت ليعز من أذله الله ويذل من أعزه الله يعني جبران حكم دانین سر انسانا جبران بی حاکم و آمر انسانا داوکو او کسی خوده ذلیل کری عزیز بکن کسی که خوده ذلیل کری خوده قیمت ندایی و عزیز بکن و یذل من اعزه الله داوکو هو کسی خوده عزیز کری ذلیل بکن ما همیا منو رب منو پیغمبر ده همیا من لعنت وی آنیا والمستحل لحرم الله تعالى او يكون تشتا خده حرام كري حلال دبينن والمستحل لحرم الله تعالى تشتا خده حرام كري قدغه كري وحلال دبينن والمستحل من عترة ما حرم الله اهل مولا ما كو جنو زوروك ما خده حرام كري سروا بجا و حلال دبينن ازيات و ام بيجي حلال دبينن يعني اهل مولا ما مثلا او يكون ظلم امام حسین کری امام حسن کری امام ده امام زین العابدین کری یعنی اهل مولا ما او کسی حلال دبینن ظلما الاهل مولا ما نحقی الاهل مولا ما و جنو زاروکن ما نفین ما و تارک للسنتی او کو سنت هم ترک دیگه يعني الرجكومة ريوم ترك ديك فإن الله تعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمته رب العالمين رجع قيامته جاب رحمته الفونونر قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت أن إبليس قائم أمامك والنفس عن يمينك والهوى عن يسارك والدنيا عن خلفك والأعضاء عن حولك والجبار فوقك يعني بالقدرة لا بالمكان فإبليس لعنه الله أم حتى بدأ الترجمة بكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه قلت إن إبليس قائم أمامك إبليس بشياتا شبيا سكنيا إبليس يعني إبليس شيطان بشياتا شبيا سكنيا هفياتا والنفس عن يمينك نفس الأولة راست سكنيا والهوى عن يسارك هواء نفساتا يعني كيف هواء نفساتا يعني خواستن غير مشروع هواء نفساتا الملتة چپ سكنيا والدنيا عن خلفك الدنيا جي پشت سكنيا دنيا جي پشت سكنيا والأعضاء عن حولك أعضاء بدن انت أعضاء استولنگو چاوو گوهنتاجي دوراتا سكنينا والأعضاء أعضاء بدنتا عن حولك دوراتا سكنينا والجبار فوقك رب العالمين جبار خالق جبار ورب العالمين أوجيل سرتا سكنيا جوليتا سكنيا يعني بالقدرة لا بالمكان يعني چهار جوليتا سكنيا قدرت أخوة علميات أخوة نكو مكان نكو حاشا جهة خوده جهرة يعني فيزيكا وذاتا بذات خوا فيزيكا الجهرة نمعنى وين أوا لبقدرة علم أخوة الجهرة سرتا سكنيا فإبليس لعنه الله يدعوك إلى ترك الدين إبليس لعنة خدا لبا باندكتا جبو تركنا دين جبو تركنا دينتا إبليس باندكتا بيجا ترك دين خابك والنفس تدعوك إلى المعصية نفساتا دعوتاتا تتا باندكتا بال بأمريا خدا با والهوى هوا نفساتا يعني بنفسياتا و هوا نفساتا يدعوك إلى الشهوة دعوتاتا بال شهوة با بال تشتن نحلال با بال تشتن قدغه با والدنيا تدعوك إلى اختيارها على الآخرة دنياجي دعوتاتا بيجا مترجح بك سر آخرته دعوتاتا بال ترجح کرنا سر آخرته يعني بيجا ترجيح هم بك سر آخرته آخرت برده مبگیرم والأعضاء أعضاء بدناتا يعني دست و پی و لنگ و چو و دو و گهنتا تدعوك إلى الذنوب دعوتاتا بال گنها يعني چوتا دوه گنها بکه گوهتا دوه گوه خبده تشت نقنج لنگتا بچه بال درن نقنج يعني اف اعضاء بدناتا جي دعوتاتا بال گنها والجبار وجه رب العالمين جل جلاله خالق جبار يدعوك إلى الجنة والمغفرة
دعوت تتکه بانگی تتکه بول جنتو بخشاندن خوا بيجي ورا جنتهم ورا دعاتا ببخشينم عفو بكم قال الله تعالى أم دنري رب العالمين جهولي قوتيا والله يدعوك إلى الجنة والمغفرة خده باندکه بال جنت و بال مغفرت و بال بخشاندن و خده باندکه عبد خواه بال جنت و بال بخشاندن و مغفرت و فمن اجاب ابلیس ذهب عنه الدین کسی کو بیا شیطان بکه یعنی وقتی که شیطان باند کیوی بیا شیطان بکه دین ویش دستوی در کبه و من اجاب النفس ذهب عنه الروح کسی کو بیا نفسه بکه روحوی یعنی معنویاتوی دست در کبه روحوی معنویاتویش دست در کبه و من اجاب الهوا کسی کو بیا هوا و نفس خواه بکه كيف نفسه بچته ذهب عنه العقل عقلویش دست در کبه و من اجاب الدنیا کسی کو گوه خواب دنیای اجابتا دعوتا دنیای بکه ذهب عنه الاخرتو آخرتویش دست در کبه و من اجاب الاعضاء کسی کو بیا اعضای بدن خواب بکه چاو گاو لنگو گوه خواب بکه بیا اعضای بدن خواب بکه ذهبت عنه الجنتو جنت جیش دست در کبه جنت دست در کبه و من اجاب الله تعالی کسی کو بیا خوده بکه یعنی گوه خواب ده دعوت خوده بیا خوده بکه ذهبت عنه السیئات چه قاتش نقنجی یه جی دور بکوه چه قاتش سیئاتش نقنج نباش خراب همیه شوی دور بکوه و نال جميع الخيرات یه بگیهی جميع قنجا چه قاتش خرابی یه جی دور بکوه و یه بگیهی دست خواه بخه جميع قنجا خیرا وقال عمر رضي الله تعالى عنه إمام عمر خدا جرازي بقوتيا إن الله تعالى كتم ستة في ستة رب العالمين ششتش دادا و شارتنا خدا آلا ششتش و شارتنا ده ششتش دادا كتم الرضا في الطاعة رضا خواه طاعت خدا و شارتیا مونزانه که چه طاعته وی رضاوی چه طاعته وی ده demek ki مت طاعت خود ihmal نکه چه بچوک چه مازن تشتا طاعت خود به مو قیبینه چون مون نزان کار رضا آویل کیده دایا به چه خودش ما راضی ده به الرضا كتم الرضا في الطاعت راضیبون آخوا طاعت خود و شرطیه و كتم الغضب في المعصیه غضب آخوا ارناخوا گنها دا و شارتیا مون نزانه مو کی گنه بکه مونه پی لقایی غضب خدا خوابه مونه غضب خدا جلب بکه سرخوا بکشینه سرخوا و کتم اسمه الاعظم في القرآن نوه خواه هری مازن اسم خواه اعظم نوه خواه هری مازن قرآن دا و شارتیا دویم قرآن بخوینه حتی مو راستا اسمویه اعظم به و کتم لیلة القدر في شهر رمضان شوا لیلة القدر شوا قدره المه رمضان دو و شارتیه و کتم الصلاة الوسطى في الصلوات الصلاة الوسطى نمجا نافجی ناف نمجا دا و شارتیه جه نمجا نافجی گلی مهمه قرآن داد بیجه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خوش نمجا خواه نماسه یعنی خاصتا نمجا وسطا نمجا نافجی هن بیجن نمجا ایواره هن بیجن مجا نیوروه هن بیجن مجا مغربه هن بیجن مجا صبحه دبله بهتر بیجن مجا عصره یعنی مجا وسطا مجا نافجی ناف نمجا انده و شارتیه و کتم یوم القیامت فی الایام روژا قیامت جی ناف روژ انده و شارتیه مونزا کنگ قیامت رابه و عن عثمان رضی الله عنه امام عثمان رضی الله عنه تا نقل کرن وی گوتیا امام عثمان گوتیا ان المؤمن في 6 انواع من الخوف مؤمن ناف شش خوفا دایا ناف شش چشیده خوفا دایا مؤمن کامل ناف شش چشیده خوفا دایا احدها یک اوه من قبل الله تعالی خوفش خوده یعنی خوفش خوده ان یأخذ منه الایمان در ترسی ایمان مش دستمه در نکبه خوده در ترسی
هجا استشتوالي بكم او ايمانا مش دست مدرينه فجاش خدا دترسيك وخدا ايمانا ويش ويبسطينا. والثاني من قبل الحفاظة يا ددوه حفاظة دس يعني او ملكات محافظا سرملوينا او محافظين او ملكات محافظ سرملوي شواجي دترسي ان يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة. تشتي ولي در حقوي دا بميسنا او عملوية ولي بميسنا رجع قيامته برصاب با بفهد كار ببا. والثالث يسسه يعني تشتكو مؤمن خوفه جيبك تششيت سسه من قبل الشيطان. الشيطان دترسي يعني مؤمن خوفه وجه الشيطان جهيا أن يبطل عمله كو عمله بطال بك تشتي ولي بك عمله بطال ببا تشتي ولي بذكران كو عمله بطال ببا. والرابع يا تشاره من قبل ملك الموت اشتراف ملك خوفه اشتراف ملك الموت اشتراف أزرائيل واجي خوفوي هيا أن يأخذه في غفلته بغتة يعني غفلة دا و يعني بغتة شو يعني خوش خانمای خوش بیرواکی بغتة آنسزن بغتة وی نف غفلت دا بغتة وی رحوی بسطینه جانوی بسطینه شویجی دا ترسي. والخامس يا بينجي من قبل الدنيا دنيا جي دا ترسي أن يغتر بها كو بغري دنيا ترسي دنيا جي دا ترسي كو بدنيا بغري وتشغله عن الآخرة و آخرته مشغول بك وي مجول بكش آخرته وي بخوا مجول بك وآخرته وي بدي آخرته وي وبوي بدا جبير كران. والسادس يا شاشه من قبل الأهل والعيال جنو زاروك خواجي دترسي اشتراف جنو زاروك خواجي دترسي أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى الصرف بوافا مجول ببا وذكر خده جبير بك يعني جنو زاروك كان ويحب داو بالتمي بجنو زاروك وافا مجول با وذكر خده جبير بك طاعة وذكر خده عبادة خواج جبير بك. وعن علي رضي الله عنه إمام علي رضي الله عنه تناقل كلان أنه قال هوليغوت إمام علي من جمع 6 خصال لم يدع للجنة مطلبا ولا على النار مهربا. كسيكو 6 خصلات خدا جمع بك 6 خصلات 6 خصوصيات خدا بجافينه خدا بدهاف 6 خصلات لم يدع للجنة مطلبا يعني ت رين جنة نهيله رين جنة حميد سوية خسنا لم يدع تركنا كريا نهشكيا للجنة مطلبا جبو جنة تري تدري نهشنا حميد سوية خسنا ولا على عن النار مهربا جهنمجي هر چشيته رافينه جهنمش اگر جهنمه هر چشيته رافينه دست خواه خستيا يعني هر اوه اگر جهنمه رافيا او اگر جهنمه هر چشیده آگره جهنم دور کتیا. اولها عرف الله تعالى فاطاعه یا اول اوه خدا ناس کریا اطاعیوی کریا خدا اخوان ناس کریا اطاعیوی کریا و عرف الشیطان فعصاه شیطان ناس کریا و بیاوی نکریا و عرف الاخرة فطلبها آخرت اخوان ناس کریا پای آخرت اخوان کتیا آخرت اخوان ناس کریا طلبه یا آخرت خواه کریا طلبه یا سعادت خواه اخروی کریا و عرف الدنیا فرفدها دنیا ناس کریا ترکوه کریا دنیا ناس کریا ترکوه کریا و عرف الحق فتبعه حقی ناس کریا حق و حقیقت ناس کریا بیا تابع حقیه بی حقیه چویا و عرف الباطل باطل تشتا بطال تشتا پیچ تشتا نحقی ناس کریا فاشتنبه وجفدايا. وقال أيضا دي سهولي قوتيا كي قوتيا إمام علي رضي الله عنه دي سهولي قوتيا إمام علي رضي الله عنه النعم 6 أشياء نعمات ششتشتن الإسلام والقرآن ومحمد رسول الله والعافية والستر والغنى عن الناس. نعمات ششتشتن إسلام وقرآن يعني مسلماني وقرآن محمد عليه الصلاة والسلام عافية بدنه صحة وعافية بدنه والستر ستر جنها يعني ستراندن جنها
يعني نرزل بين نفهد بين والغنى عن الناس بمحتاجيا بول انسانووا نمحتاجی انسانووا بمحتاجيا بول انسانووا نعمت اف ششتشتن نعمت ششتشتن وعن يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يحيى كره معاذ الرازي رحمه خدا لي بهوتا نقل كلن قلت العلم دليل العمل والفهم وعاء العلم والعقل قائد للتحير والهوى مركب للذنوب والمال رداء المتكبرين والدنيا سوق الآخرة. قلت يحيى كره معاذ الرازي قلت العلم دلیل العمل هشکه علم دلیل عملیه یعنی رهبر بول عملی وایا یعنی عمل بول گریار قنج وایا علم رهبر بول عمل قنج وا دلیل عمل قنجه برای ما داده عمل قنج گریار قنج والفهم فهم یعنی فهم کردن وعاء العلمی فراخ علمه فهم کردن یعنی عاقل شغل عاقل فراخ علمه يعني مراوه فهم ويهبه ذهن ويهبه عقله بشغله او بجرد به فراخ علم والعقل قائد للخير عقل جي قائد خیره یعنی قائد چیه دست ما دیگره مود ببال خیره و عقل جی دست ما دیگره مود ببال خیره و بال قنجه و هوا نفسه به نفسی ما هوا نفسه مرکب للذنوب مرکب بال گناه و مرکب چیه یعنی مو لی سوارد به مرکب او کو لی سوارد مرکب او کو یعنی مو لی سوارد به وکه هستره وکه حسبه وکه کره لی سوارد بال گناه هوا مرکب بال گناه مراول هوا نفس خو سوار به نفس خو بچه به کیف نفس خو بچه او هر بال گناه چه والمال رداء المتکبرین حشکه مال عبای انسان متکبره رداء یعنی پرده عبای متکبرانه یعنی مال دنیای ما به دولمند به و که عبا که یعنی عبای متکبرانه و دنیا این جل متکبرانه و دنیا سوق الاخرتی دنیا جی سوق آخرته مولوی دنیای دا alışveriş edike do instandine kirifonotan edike kirifonotana manavi jbu ahiret axwa قال بزرجمهر يعني عالمی که هندستانه قال نکو ابو زرجمهر یعنی بزرجمهر قال بزرجمهر گوتیا ست خصال تعدل جميع الدنيا شش خصلت هنا دنیای همیه چترن شش خصلت هنا جميع دنیای چترن الطعام المريء والولد الصالح الطعام المريء او خورنا مو عافیت بخواه او خورنا که بدن ما به او خورنا ما بگذره ما بصرفه الطعام المريء او خورنا ما به او خورنا ما بگذره که ما به او خورنا ولی الولد الصالح اولاد الصالح و زوجة الموافقة او جنا گستیل کمادا الزوجة الموافقة او جنا گستیل کمادا اشتغالیا مادا گوه خواب ده اشتغالیا ما والكلام المحكم کلام اشتغالیا جه خوادا اشتغالیا سالم اشتغالیا جه خوادا و کمال العقل عقل کامل و صحت البدن صحت بدن ساختیا تندرستیا بدنه و عن الحسن البصري رحمه الله حسن بصري هو تناقل رحمه خدا لي بقول لولا الابدال لخسف الارض وما فيها ولولا الصالحون لهلك الطالحون ولولا العلماء لصار الناس كلهم كالبهائم ولولا السلطان لأهلك بعضهم بعضا ولولا الحمقاء لخربت الدنيا ولولا الربح ولولا الريح لأنتن كل شيء چه گوتیا بزرجمهر گوتیا
نخیر حسن بصری گوشه چه لولا الابدال لخسف الارض لخسفت الارض. اگر ابدال تنبینه، ابدال یعنی اولیاء خوده جرا بشه ابدال یعنی ابدال، نه ابطال، ابدال یعنی ابدال اوکو اولیاء خدا حاجی دیکن اگر او تنبینا یه ارد یه بخسفیا یعنی ارد بخسفیا ارد دو بشخوره و ما فيها أرض تشتنديد حمية بخسفينا أجر أبدال تنبينا أولياء خدا تنبينا ولولا الصالحون أجر أنصان صالح تنبونا لهلك الطالحون أنصان نقنج يبشون هلاكه أنصان الصالح تنبينا أنصان طالح چيا ينقنج يبشون هلاكه ولولا العلماء أجر عالم تنبينا لصار الناس كلهم كالبهائم أنصان حمية وك حيوانا بينا يعني به رهبر و به شیرتکار و به خیرخواز انسان همیه ببینه و که حیوانا ولولا سلطانو هکه سلطان حکمدار سلطان تنبیا لأهلک بعضهم بعضا انسان هفته ببرانه هلاکه یه هفته سر هفت خورن یه گوشت هفت خورن انسانا لبل سلطان زفت آوادکش نحقیا هفوده ولولا الحمقاء اگر انسان احمق تنبینا لخریبت دنیای خراب بیا دنیای خراب چون که یعنی مراوه یعنی یه خدان عاقل یعنی به عاقل تسخیر دکن دشخولینن خدمت و سوق دکن لولا الحمق و اگر احمق تنبینا لخریبت دنیای خراب بیا ولولا الربح ولولا الريح اگر با تنبیا با تنبیا لأنتنا كل شيء هر تشته صفتو ببیا با تشتا یعنی هر تشته صفتو ببیا که بیا با تقلق یه هر تشته صفتو ببیا وجا با و تشته کرد یعنی دور تخه یعنی فایده باید ده اگر با تنبیا تشت همیه صفتو ببینا و عن بعض الحكماء وجا نیساش عقل منده که هاته نقل کردن انه قال گوتیا من لم يخش الله لم ينج من زلة اللسان کسی کش خود نترسی خلاص نوبه خطا از ما نخواه کسیش خود نترسی لم ینجا من زلت اللسان شمتاندنا از ما نخواه خلاص نبیا انسان من لم یخشا والله کسی کش خود نترسی لم ینجا من زلت اللسان خلاص نبش خطا لسانی شمتاندنا لسانی و من لم یخشا قدومه علی الله کسی کو نترسی شوینو حضور خوده یعنی بجای از روش که بچم حضور خوده بچم محکم خوده محشر خوده بر محشر کسیش و نترسی و من لم یخشى قدومه على الله نترسی شوینو حضور خوده لم ینجا قلبه من الحرام و الشبهتی قلبی حرامو تشتا حرامو تشتا شبهه خلاص نابیا و من لم یکن آیسا عن الخلقی کسی کو و من لم یکن آیسا عن الخلقی کسی که هیویا خوش مخلوقاتا نبره کسی که هیویا خواه امید خواه مخلوقا نبرش انسان نبره لم ینجا من الطمعی اشتماع کاری خلاص نابه شجف برچیتی خلاص نابه و من لم یکن حافظا على عمله کسی که خوش عمل خواه نبه عمل خواه محافظه نکه شتشتا نقنج گریان خواه محافظه نکه شتشتا خراب لم ینجا من الریائی خوش ریائی یعنی روبتیه یعنی دیتانا انسان بلا بجا انسان ببینن و بلا انسان دنگ مسح بکن داقنا بیجن انسانک باشه خوش و خلا ریا جرد بیجن ریا یعنی روبتی کسی خوش عمل خوا محافظه نکه خوش عمل و کریار خوا نبه خلاص نابش ریاه و من لم یستعن بالله على احتراس قلبه کسی کو اوریکاریش خود نخوازه لسر محافظه کردن قلب خواه شبو محافظه قلب خواه اهریکاریش خود نخوازه لم ینجا من الحسدی حسد خلاص نابه جبریه خلاص نابه و من لم ينظر الى من هو افضل منه کسی که ننره لیه سرخبرا علما و عملا جهت علم با جهت عمل قنج با گریان قنج با جهت علم با کسی که یه سرخبرا ننره لم ینجا من العجوبی خلاص نابش کبره خلاص نابش کبره یعنی یه بیجا هو کوین وای مهنه کی وای مطاعت دکه کی وای ما انسان قنجه خلاص نابش ویها خوش کو برن عزیز بلال وده بسکنه
ویدیو ما درس ما درێژ بێ حتا دەرسێکی ئەمەدا بمێنن خێر و خۆشیەدا